پشتی چندین دانوساندنان یاسای دزگاه شهیدان لچوات نوینرن عراق خواندن سه بو هاتا کرن ولدور دا هر لعنکن سیاسی الدیف برجواندیا خود داخازا مافن شهیدین خود دکت بكاتي شيعة دویا حج الشعبي كانت دا وكرات دا بونا السناجي دویا ابن عشر كانت دا بس دمه خو بخشن سنة او هاتينا شهيد كرن بريك وكانت هي حج الشعبي دا او نهاتنا وريتن جبونا كوكي امجي وكرد وهر هم بنش فراكسيون كردستاني برلمان دا دخواست كرياك وشهيدن بيشمرجين شر داعشي بهنا مشمول كرن الديفيوسا حتى نوكا موافقه نهات يدان بس امي هول دين كو اوجب كبن النفضه چنكو همي شهيد شر داعش انت بتفرقوا جدينات كرن الى المال لا ينن شيعان اجبر برجواندين ايديولوجيين خود داخازا بلغه دكن داكو او كسن شهيد بوينا برفيا صايب كيفن هناك شريحة من الصحوات لم يتم لو انك جستحوه هنه کاروان لدزگه دولتی نهات جیگیر کرن ام دخوازا چار بلگه هندکین دزگاه حوالگیری آسایشان اجتماعی و سپاه و پلیس کدیار بکن اف کسه شر تیروستان کریا و یهاتیا کشتن دا کمافن شهیدان و برب کبیر لاینن سنان د کنگره روزنامه‌وانی در رادگهینن کو براندنا و یاسای ضرر مزن بو همي چین و تویجن عراقه إننا في اتحاد القوى نعلن عدم تأييدنا لصدور القانون بهذه الصيغة. ام ده اتحاد قوا دارات گهنین کو ام لسروی یاسای به ویش وازی رازی نینن جبر کو گله گله انن جگله عراق پشتگوه تخید و جیاوازی دناورا شهیدین عراقی داده کرد لو را ام راد گهنین کو دسکالای لسروی یاسای برانبر دادگه های اتحادی تومار کین یاسای مافن شهیدان العراق بو جارسه هاتف داوی خستن و همی لانک بو برجواندین سیاسی و نتوایتی و آینی و مذهبی ادوین الدور بو چونن خو و یاسای بورینن صلابا مرنی دنگ امریکا بغداد